October ni hi ania thali chawa upa chakma autonomous district council a MNF sarkar chu aging chhomek nia soi a oma sarkar thar ZPM kai ruai a pian theinan malak na kalpui mek ni in thu athang mek boka hemi chungcha ngai hian kan theiang angin thil omdan kan han chui chiang ve a chakma autonomous district council a MNF legislature party huai tu chief executive member pu Rasik Mohan Chakma le atho pui MNF MDC som paruk te chuan ZPM zom tumin malak na chu engemaw chen an kalpui mek ti achianga MNF MDC som paruk te hian MNF party atanga banna an the lut to a heng MDC som paruk ba ka hian Congress MDC pakhatin ZPM zom hi atumbok ni in soi a omtela ZPM General Headquarters Roi tu te po tungkar chho hian tongte akal tumin ruam han na po siam fel ani to ani kan ria danin pu Rasik Mohan Chakma CM hian assembly in than nei tura MNF cricket abei seya MNF thu nei tu sang lamten cricket hi an pek tak lo wangin CADC a atho pui tenen MNF party a member an ni na an ban sana CADC sarkar boi chhome ka hian pu Rasik Mohan Chakma chu kan bepopa an omdan tur an la soi ho mek ti min thrila ZPM zom le zom lo po engma thil chiang ala om lo ani ati komin me tha CADC in than pui neya khan sit som ni oma MNF chuan sit som la in BJP le INC ten sit nga ve an changa BJP le INC atanga MNF zom tu tenen CADC a hian pu Rasik Mohan Chakma kai ruai MNF sarkar din ni in komin mei ni som hi le panga khan pu Rasik Mohan Chakma chu CM matan lak lu ani